Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan sirbiti gaget, numinalem kamet ngagbartek. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Awanin ni tatang mo, anak ko. Ay, asawa kaya, paya pinanawan da kami. Gusto, nanang. Inaldaw kayo ng agsangsangi. Paya natay ka, kat saan tayo paya nakabayad ka nagiti utang tayo, ijay kantina. Jay utang tayo, ijay Bombay, kadya utang Ay, tayo. unay kamutan anak ka. Nakamatamot amin ang anak ka utangan. Ay, kat punumat nga may nanang. Kababain, nagadudagit itong tao. Mangagda nga ado ti utang mo. Wan nga rod Hinala nga talaga. Pero may ngagladlading eh. Hoy! Asin na tinaturat ito? Bibinda tayo tayong langan. Nimot Uncle Fredo day jag walwalay jerwar. Kasta unay manon abartag na. Ingkanawaan ni Fredo nanang. Tayo tuloy ko tiyang sangit. Ala, ngam di mo dakdakamatan dagiti utang niyo Ibabain mo na ti pamilya. Ay, Fredo! Ay, nyatar aramidam! May sakamot ngawan babain na. Ay, di na nang naya. But ngaglaang madangit nila tao. Amom alas night ni bayaw mo. May kakit din, anabarbartag. Ay, kung kaya man niya. Ay, dahil patak matananang. Ay, pasensya ka, Ruba. Pasensya kayo na. Kunakan ka saan ka nga agbarbartag no may kamakilamay. Ala, agawid kan, taing ka maturaw. Nanang, ina ko nag-eskwela. Di ngay allowance ko. Ay, anya ngay ti maitid ko, anak ko. Kat ka itabtabon ni tatang mo. Kasanungang tibiyag tayo itan no kasta nanang. Jack mo, Annalyn. Sapay kayat ko pa imot nga ro ti makaturpos iti kurso. Pampanunutak pa'y ngarod. Ama sapul samot nga agsardang kapay laang. Gapo ka di taawanin ni tatang iso asumardang ako nga agadal. Kahit pangalaan tayo ngay ngarod iti kwarta apagadal mo, anak ko. Imbag kumaan no si kalaang ti agad-adal. Ay, upat kayo nga agiskwela. Ay, jay pa'y ngay kanan tayo nga inaldaw. Ay na, ay. Agsakitan ti ulok nga agpanunot. Agpatulong kayon akan nga Uncle Fredo, nanang. Imbag day jay tawan pamilya na. Kan ado ti kwarta na ta kontrakto. Day, apay ngagdiritso ka ngay di ta kusina, Dolores. Nanang, mangkita ko maitimakan. Diyak pa'y ngamin nangal daw. Apay, awan makan, ije palayaw. Ay, pirme, nga agrigrigat kami itan, nanipod na baluak, nanang. Iso nga ron nga imayak dito'y balay, takayat ko akasarita ni Fredo. Day off na ita, ngam nagmalmalam nga awan dito'y balay. Taapay nga awan. Sa dino tinapanan na. Ay katnapan man nakiinuman, akadagiti babarkada na. Ay, una yan. Dawatek lako man tiinom na akwarta. Ay, sayang no arak laeng ti pangigas-gastusan na. Ay naanak ko, baknang kumaitan ni Fredo no saan amang Marta. Katwen mo, nagagat nga agpaiso ang mamartag. Ay, agasam nga iti sweldo na akas kontraktor. Una, nakagatang ko man itilugan na, kan adda ko mapayin bukod na balay. Padasak tuman akasarita no agawid. No mauray mo Rabiin ton nga agawid ay jay. Ne, siga mo tinang ilugat iti ridaw manang. Umunag kan, Fredo. Ay, unay mo ta.
Nagrabi kamutan nga agaw. Ay, kat, anya nga ron manang. Gagangay ti barwa. Apay ngay. Agilad kamutlatan di ta semento. Nabarta ka nga ron. Ay, Fredo, Eh, iso nga inuray ka, ta dumawatak kuma iti kwartam. Wartak. Ada ayak wartak. Ay, si kapay mo't abaro, ti maibusan iti kwarta. Nan, Mm. kita akman ti wallet mo. Kita. Kita, Na, puro matresibo ti karga day ti wallet mo. Nay, ay, mapispisang pay day ti wallet mo. Ay, Ay, unay, awan ngagpay so kwarta na. Nakabangko nga ta. Bueno, inggatang nalaang iti arak. Ay, sayang pay, no inggatang nalaang iti arak. Aray, gusto pa dahil trabaho tao may kapay mangal daw. pangal daw na ya. Ni, gawin. Pasado alas 12. Ay, sana pa mabisin. Di mo la kaya't apanawan mo dahil trabaho mo. Inta ka manganan ije karinderya. Nagnina ijay. Nangina nga. Kano sagsi 50 ti budget meal ijay. Idanon kulangan ijay balay, tibisin ko. Ay, unay kan pare. Kuripot ka. Sika pa'y amakaaw-awat iti kadakkelan aswil yung tagkuripaw. Aha. Ingkakat manganan, tani. Ur-urayin da kan dagiti kakadwa. Makaamu ka. Day tati kayat mo. No kayat mo ti mabisinan. Nanang, anya ti sidaon. Na damagam kanya kat urayak nga ro ginatang mo asidaan. Anya kat ni nanangan. Siyak manan ti gumatang. Siyak matla siya kung ti gumatang iti sidaon. Ay katay niya ngay nga raw kat si katyada trabaho na. Kat no kagat-gatang ko iti karni ti baboy idi kalman. Ay so sanakaw. Idi pa ilan na palabas abulan dayjay. Agkabaw kan sa mutan. Idi na palabas sa bulan. Katwang. Gimatang ka kumamutan. Uray galungkong lang. Awan kwartak. Mga anakon, ano sakti agsida iti mantika kan bugoong. Na ay unay ako ripot mon Fredo. Pangip-ipanam ayay ti kwarta manakaw. Na. May sakis aber. Apay, asino ti gimatang? Kat siyak Wow. Buo alitsyon manok pa iti pulutan. Aginom tayo ita. Total, Sabado intun bigat. Nagturod ka maagumatang iti kastak ka ado arakay kan pulutan. Ay. Ay kat, no maibaws, gumatangak pa ya. Sumagtukaw kakit din, tarog yan tayo ti agsyat. Awan, jaket ti uminom. Agawi dak, taur uray na ni misis ko. Uray na ti swildok. Isukat ajak kayat ti mga sawa. Tajak kayat agastusan ti kwartak, itijak matkapkapin ano. Naa. Kay aglaklakay ka nga ruden abaraw. Nanang, kasaritang meten ni Fredo. Tatulungan nakman namang paadal kadagiti anak ko. Padasek nga ibagakan ko na. Ngamjak maikari ama kumbinsir ko anak ka. Tamumutan ni Fredo. Arak lang ti kayat na pangigastusan iti kwartana. Sayang mo't ti kinagagat na no kasta. Sayang ti pagbambanugan na. Dento pa'y makagatang iti sidain, may. Nagimot lakit din. Wan, dakkel ti sweldo na, ngamawan maururnong na. Kunak ano ibang bangko na ti sweldo na, Ay, nanang. sus. Imbagak maten kan kwa na dayta, ngam dinak dengdenggang. Mga sawa ko mga ruden ano kasta. Asino nga'y kumati mangayat kan kwa na kat artek mal. Fredaw, mapanak maki-birthday di takaruba.
Kat mapan ka lang, ananang. Naa. Nagdakelan na butilya ti arak day tasangsangwam. Kun, wow! Litson samot day tapulutan mo, nanramanak man. Pulutan ko lang, day ananang. Anyakat ni nanangan. Ala, ingkakat maki-birthday. Ay, mabain ako mangarog amapan maki-birthday. Ta sa anak mo't anaimbitaran. Mapan kakit din. Kat mangyawit ka iti karni asidam iti makabulan. Tapno saan kan nga agpagpagatang kanyak iti sidam. Paray, adamang birbiro kun ka di tarwar ti opisina. Asa inong paray? Balasitang mo't. Chicks mo sa mo't. Ne. Awan mo tinar-arm ko. Ada ka no kaya na nga ibagakan ka. Anya ka no tinagan na? Ay, nadama ka na. Ingkan, taur orayan na ka, paray. Ibagamlatan nga awanak. Ingka ki din, tayong bagang ada ka. Kasaritam laeng mo't. Analing? Si kamat gayam. Un, Uncle. Naggapo aki di eskwilaan mi. Kahit, apay adim magas ka dito yung opisina may. Kuha ngamin. Agtis kami ngamin. Kot kasapulak tagpauna iti tuition ko, Uncle. Awan kwarta ni nanang. Iso ana panunot ko. Nga may mangibagakan ka. Nairanamot nga awan kwartak ita. Awan ka di apulos, Uncle. Awan. Ado dita apag diskitaran nyo. Uncle, nagadumot nga minan ti utang ni nanang. Saan min nga mo no sa dino pa iti pagutangan mi? Sa anak-anak ka isaang tanaibos ti bagas. Naibos ti bagas. Nagbiita na naibos. Ay, kagat-gatang ko ay di namin sang aldaw. Ay sos, manula ang mat akilo di ginatang mo nga ay. Saan ay amay sa kabandi ginatang kaw? Ay agtala ka man si Capri daw. Kano limala ang akilaw. Imay pa'y ni manang mo aduluris dito'y balay itay. Kat dimawat iti bagas. Maasyanak mo, tawang kano ti kanunda. Iso nga inted kon ayan na batay. Ay, unay mat dagitan a pamilyan. Itay laeng, imay ni Annalyn iji opisina. Dumaw dawat iti pagtuisyon na. Ay kaasi da nga rod mo't. Iso ako nakken ka. Tangay awan mo't pamilyam kandakkel ti sweldom. Tulungam ka di da. Anyakat ni nanangan. Gaputawan pamilyak. Awanan ti pangigastosak iti kwartak. Ay sos, arak lang mo't ti pangigas-gastusam iti sweldom. Arak laang aya. Arak ken pulutan. No dagita abanag awan na pulos reklamaw. Ngamno kanan ta, nagado a reklamaw. Ingkapay lang umutang dita kantina. Kano mo dadakkel ti sweldom. Ita, ibaon nakpay ama panumutang. Kasano nga muda? Istoryaan nyo siguro niya, nanan. Nanyagat ni nanangan aya. Amin labanag. Ichis-chismis yaw. Umay ka pala umutang dito'y kantina kat adda magtrabaho ni Fredo. Ay na, jak kayat ti agsaon. Taagunget tumanan di anak kaw. Kat no nagdakkel ti sweldo na, di nakalamay katangan na ini ti bagas. Kastay na kunakaon, jak kayaten ti agsaw. Awan mo't pamilya ni Fredo. Saan ka kuman nga umut-utang nga kasta? Kasla di mo mo't am-amaw ni Fredo nga anak kaw. Wala, amamok. Pasaray minalam nga umay gumatang iti arak dito'y kantina. Amumagayam. Ibagam da ito'y kankwana ah. Awan serbi ti gagayt, no minalam kamait nga agbarte. Ay na, amu na daytan. Tainal daw kumot abagbagaan. Kastala ti biyag ah. Hangam sayang ti kwarta na. Nala daw kay ta, pare pre daw. At ngamin na ang over ko, pare. Ay na, isardeng mo nga minin ti aginom. Ah, Madi, tinalabas nga arak. nagsaw, ti saan nga agin inaw. Talaga, ngamin na dya ako naging inom, pare. Di ka man. Uy! Napanagnikak ngamin nga awan maipaay anasaya at kanyak dagita abisyaw. Kayat mo asawan. Inikat mong tibisyaw. Uwan kano jak pagsigsigarilyon. Ay, nagsingpat ka matunayan no kasta.
Amaw, gapo iti panangisardeng ka ung agpisyaw. Ay kada mo na ipundar ko Tanya ko mangay, tinaipundar mo. Na ay kayong kakitaan ni Jirwar Puraw mo't alugan day ta nakaparking. Itakla ang makita day ta alugan Nabayag nga nyurno nga mo day ta pare. Kukwam day ta? Ay kuwan. Tam ditulbok ko ani. Kukwam talaga? Uray no aday amas dakdakkel ti sweldom ngem iti siya, pare pre daw. Ay ke nakapundarak mo't iti brand new alugan ko Dituyak laangan balay yung agyan Dolores. Imbag ditaw, tadadag iti apo ko kakadkadwak. Ay nananang, idi pay lang amin nga ibagbagakken ka. Adito'y kan balay nga agyan. Taartek mo, jay kabsat ko akabalay mo. Ay, wun nga raw danak kaw. Pasaray maibusan kami iti kanaun. Di pa'y mangrik na. No ibagam agumatang, agung mga raw. Kasjemot ngamin at talaga ti ugali day ja Alfredo. Idi pay lang nga agpatpatulong akken kwa na. Ang pulos adinak tinulungan. Pasensya amlaktan ti ugali na anak kaw. Angem ita, tanigosyanti akon. Ay, jakon kasapulan ti tulong na. Ay kat mabalin kamot at tulungan iti negosyo Dolores. Ay nananang, saanen. Dito'y kalaangan balay. Tadyak kayat amarigatan ka. Aramidem kit di ati kayat mo nga aramiden dito'y. Gumatangak man iti arak, tata. Arak manahin ti katangam. Anda pulutan ko jay balay. Karni ti baka ko naman. Nasangpetam ka din ni nanang mo di tabalayaw. Saan nga raw? Napanmanan nakichismis di ta kaaruba. Agawid intun madamdama, tama pa nagluto. Ket no inala na amin na nabadbado na. Naglugan ita iti tricycle. Anya? Nagsarita kami. Mapan kanuag yan iti balay ni manang mau. Anya? Nay, apay ngay. Di namat imbagbaga kanyak deta a plano na. Ay, asino ngay ti kadwak di ta balay? Ket no bay amat ni nanang mau. Iso pinanawan na ka na. Ay, saan na babalay na? Ay, awanan ti agluto iti kanag. Kan aglaba iti kawas kaw. Wanya, gumatang kapay ka diti arak wano sanay. Ay, saan ang tata? Sige tayo nakasarita ni nanang. Ay na Fredo, jak kayatin ti agaway. Ituya kun balay da Dolores ng agyan. Ni nanangan aya. Di nakmat angawon ay ti kasta. Agang angawa kaya mo. Di mo ayan nadlaw nga inalak amin ang abadbadaw. Ay, artek kan tumat ngamin, Fredo. May sakamot manang. Nay, di ka agsawi ti kasta. Manot tawon mon, ang awan pay lang panagprogreso ti biyag mo. Ulitek manan nga ibaga je pagsasaw ako na Fredo. Awan serbiti gagad, numinalum kamot, ngagparto. Iso nga agbaliw kan, anak kaw. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Awan serbiti gaget, numinalem kamet ngagbartag. Tampok dito'y programa tayo. Kasta latibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimot direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kasta latibiyag. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Kasta latibiyag. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Agkawes ka iti umno, tapno di kanto mairubo. Tampok dito'y programa tayo.
Kas talatibiyag! Umay kayon gumatang itila ko ka barbecue. Napudot pa'y. Kalutluto laang. Kunak man no saan ka ngaglako. Itay pa'y nga minapadpadaanan ka kat. Ay na, naladawag laang nga imay naglako ta nag-beauty rest akmat ngamin. Tapno na pinta sa klatta. Ah, Ay na, nagpinta sa hindi talo mabas sa balasang. Ayan na ti balasa nga ibagbagamot. Dayay oh, kasta ko na iti pa nagkinni-kinni na, akas lamang gargari. Uy, manang Linda. Ninsamot ipag mo dahil dyan. aywan. Apa yan akas na tisuot na. Ha? Ipag mo dayta, Linda? Sa bali matikulor tibok na. Iso, niipag mo dahil dyan. Kasla balasa nga. Sa namadlaw nga da asawa ni ipag mo. Nagsiksi ko naman. Na, ison ti taltalyawan nakit kita ang dagiti lalaki ang malabsan na. Ay, gumatang kayo ni tila ko ka barbecue. Saan man ang tila taltalyawin nyo? Tasanan abalasang dayjay? At daanan iti asawa. Ay, nagrigat na balsigan da ito kayo. Fredo, Ah, nasaya at tada ka diti balayo. ay, kasangsangpat ko ang nagtrabaho manang. Awan pagsungrod may. Sungag balbalsigak Umay ko ibagakan ka tinakita. Ni. Anya ngay matday tama nang. Ay na, 5 bas ni bakit mo ije kalsada. Ay, un manang. Tamapan gumatang iti paglutuan may. Naibus ngamin ti karga ti tangki may. Ibagaman mo't kan kuana, asaan arumrumwar ang nakakitkiting ti shorts kan blouse na. Ay na, makitkitan dya pusag na. Nanay. Nagsukat gayam. Tapno amom, paspaswitan dagiti lalaki ang malabsan na. Ay, kababain! Imbag kumaano balasang? Ay, una yan ni bagat kun aya. Kan, anya jay in color na ije buok na. Pink samot. Kas lamang gargari mo ton. Ala, bayam manang. Kasaritak to, ni bagat ko. Kumay kang alaka, ita nakaluto ako. Mangantan. Agsarita tamampay bagat. Umay kakat mga nun. Napatag ti ibagakan ka. Unay kan aya. Kas tagayam ti insuot mo arimwar itay. Apay, shorts kan blouse laang mo't na ito ya. Nagkiting mata na shorts daytan. Kan, ay na. Hanging dayta blouse mo. Katman ano kuma? Bagay ko mo ta. Wen, amok abagay mo. Hanggang panunutom at kumaang at da asawam. Anya laangan ti maibagadagi ti tattao kan ka. Apay ngamin ay apanunutom ti ibagadagi ti tattao. Amumutin dagiti tattao dito lugar tayo. Nalaindang agdilaw. Bayam nagdilaw da. Umapal da laang atawan ti sexy a figure da. Akas kanyak. Ay, umay kakit din, tamangantan. Agtungtong taman, Linda. Apay ka din. Apay akas dyan ni ipag mo amari, Chris. Kasla saan na nga ibabainan nila kayo na. Jak man amo kan kuana. Kay kayat na apaspaswitan dagiti lalaki diti lugar tayo. Kasjay na ngamin, ura idi balasang pailaang. Ay, naarjod talaga. Unangam adanan iti asawa ita. Saanan arumbang akas jay ti gunggunay na. Kuma. Sana bale. Imbaga kun kanilakay na. Barang mabagbagaan na, di asawa na. Sa anak mo't nga umapal. Ngam, ayan nga'y ti dignidad na kas asawa. Gumatang akmen titila ko ma-barbecue. Ay, sapay ko maata swerte. Kaabuhay naman, oh. Sigurado ang malako amin detala ko ma-barbecue. Tasyak tinang buhay naman o. Sapay ko ma. Nakitam ka din alimabas ni Marie Chris? Ay, jay ipag ni Linda. Apay,
At da ka di pa'y sa baling agnagan iti Mare Chris, dito lugar tayo. Apay, apad padaanam, kat at daanan day jay iti asawa. Amok asawa ni Pare Fredo, kabatch ko pa di high school. Amumat gayam, apay apad padaanan ti asawa na. Nagseksi nga rod, makagargari la unay. Anya, Anay ko. Apay, sinipat mo titakyag ko. tap no mariing ka iti kinapudno, nga addan asawa day jay a babae. Baruak pa'y may. Ay, uray pay, kaaddan asawa ni Marie Grace. Kaslamat nga mi nagbirbiro kiti pangisukatan na kinilakay na. Tanaka siksiksi man. Bakit? Intan ang makipalingkay. Ay na, nagbayag kalakid din aya dita sangwanan ti Sarmeng. Aguray kamot paapura ka la, paapura. At dapay ngamin papanan mi kadagiti katrabahwa ka. Mapan mi kitain, jay sumaruno pagtrabahuan may. Aguray ka nga rod, ayab ka lang ayab. Ay, kaslakan tumat lang amin balasang nga umanarjod. No kayat mo, di umunakan. Di ka lang makaururay. Oh, anya ngay ita. Marigatan kan amag na. Ay, kundi miniskirt kan tumat ngamin. Kundi heels kapay. Di naman pakibibyangan. Ay, marigatan kan amag na. Kasanaw, numagnata dita kadaratan. Nagko na ngamin kan kamagnata di ta kadaratan. Amumot apalingki ti papananta. Ay, nagdadakkel pa'y dagiti aritos mo. Kan ay na, nagpuspol ti make up mo. Kastuya ko, ididamo anam muna. Ay, kas kalag, dadamo ako nakmanon. Ay, inayadam ti magna, tanagalis ti pagpagnaanta. Amo! Ay, nay, taltalyawon dagan tanga ti aglaklako dito palengke. Di mo pa'y kaya sikat ti misis mo. Kita, ay, paspaswitan dagan. Hello! Na, takay kayat nakitday. Umuna ka man langan. Apay, saan ka naragsak? Anapin tasak, iti imatang da? Nagabuak iti palingki itay bigat. Kay, anya ngay man ang tinakitam ijay. Ada ka di guwapo? Nakitakmat ni ipag mo. Kan, ti asawa na. Ha? Da Fredo kan Marie Grace? Nagado ti mang paspasweet ka ni Marie Crazy ka. Kasanumat ngamin. Ay, naka-miniskirt kan naka-makeup. Ay, unay mo daytan. Taltalyawon amin ang lalaki Kay, binaybayan mo't ni Fredo. Amo, ka makaungungat nila kay na. Tep-tepulan na laang ti pungtot na. Ay, sapay sa bali no makaungot dayjay akapsat ko. Saan ang matagtagare? Ngam no makaungot, ay na, kabut-butang. Apay, dakasak ka dilauna yan a babae, gaputa kastoy ti panagsusuot ko, tanaka miniskirtak, basol ko no napintasak ti imatang dagi alalaki. Ay, agrason ka pa'y laang. Taan niya kumatikayat mong aramidak? Agragsakak, gaputa adu ti mangkurkursunadakan ka? Ah, Dagiti dagduma a misis dita, permi anakaluslo siyang da. Siyak nagseksi ka na pintas, kagura nak. day takap tirigat na kan ka. Naasawaan kan, ngam panagkitam di tabagim, balasang ka pa'y laang. Ay, baliwam kumaday ta kapanunutam. Taamangan no day tapay ti rason, no apay amadadal ti relasyon ta. Oh, naluton, dahi ti barbecue. Oy. Ay, naluto ka din? Isay pa yan, naksupay kiday. Ikabil mo lang dita. Tairis reserbak dayta. Asino, ti pang reserbaam? Basta, dita na pa'y lang. Barbecue! Gumatang kayo iti barbecue! Kalutluto! Yawat mo dayta kanyak. Ah? At datang tedang. Oh, atoy. Asino, ayat ti pang tadam. Mari Chris, Ay, si Kamat Gayam. padpadaanan ka alumabas. Mapanak na gumatang dita kantina. Aya? Barbecue para ken ka. Ha? Para kanya ka di talaga da ito eh? Inyururay ko daytoy para ken ka. Ay,
Thank you, ah. Ay na, naglapsat ka talaga. Ureadan asawam. Talaga? Agyaman manan, ah. Sayang. At damat ngaminan asawam. Apay ngamin asan ka pailaan ang mga asawa. No adda ko mamabiro ka kakaskan kakalapsat. O di asawa ka dagos. Anya? Kursunada ka ngamin na talaga, Mari Chris. Ureadan asawam. Crush ka lata. Linda, lukatam tiri daw yo. At ibagak. Linda! Apay aya, anyat ibagam. Agawid ako na ibus tilakok. Ngam, di magasak dito balayo. Tadaumay ko ibaga. Anya day ta aya. Amom, gimatang ni Roman iti dua a barbecue. Kunak no asino ti urayin na apang tedan na iti maysa. Ni magayang Mari Chris nga ipag mo. Anya? Nagbayag da pa'y nagtungtungtong iji-igit ti kalsada nga oray no ado ti makakitkita kadakwada nga kinkinatawa. Kasla da agdidate iti kasdi adyarda. Di la mabain mo't day ja babae. Imbag man ta saan nga agungot ni Fredo nga asawa na? Saan na ngamin nga amo kay? Apay ko maasaan. Kat nagapan to pa'y adwa ababakit. Kat maamuan to pa'y di ti lugar tayo. Day tanto lakit de. Nagbayag ka mo anapan gimatang iti Ricardo. Bakit? Alas 5 anapan ka. Ita, ay na, alas 6. Adala ang kinaistoryak agayem ko. Amum ama bisina kon. Nangan ka kuman ati tinapay. Asino ayat ti kinaistoryam agayim mo ako nam. Masapul ka di pa nga ibagak day taken ka. Kayat ko nga ron amaamuan. Tati amaw ka. Awan ti gayem mo dito lugar tayaw aka istoryam. Ay, agdwa-dwa ka man na nak, Fredo. Day takot, tijak kayat nga ugalim. Di nakpadpadasan alukuan. Sika, Mari Chris. Sa baliak no makapungtutak. Di nakman but-but nga. Ah. Tasin no ka kumangay. Amin na ba ng pagdwa-dwaam? Hay, panawan ka man langan. Agyaman manang Linda. Indanon mo amin kanyak. Ado ngamin tinakakita, idi sinabat ni Roman ni Mari Chris ija igid ti kalsada, idi naminsan nga aldaw. Kat sabalin ti ibagbaga dagiti tattao. Unay mat dayjayan aruman. Amu namat nga asawak ni Mari Chris. Kat dayjay man mat ngamin nga asawam kunamlan balasang. No bagbagak nga main. Apaan nakmat. Ay, isulangan ti pagapapaan may akanayaw na. Ala, pagtungtungan nyo anaimbag day ta abanag. Sa di numanan ti papanam, kat sumip ngeten. Mapanak ijay talipapa. Inak gumatang iti si daan tayo inton agsapa. Naibus nga minan dya karga ti ref. Rumwar ka kasta ti suot mo. Nagkiting a short, ken naging pis day ta t-shirt mo. Sana bale, ta nakabraak mo. Saan kan arumwar? Siya kun ti mapan ije talipapa. Saanen? Siya kon, takasaritak ni Marimila. Tao may nakimanicure inton biga. Narabiyanak mo ito. Nagsarsarita kami pa ngamin ko ni Marimila. Asino nga taday ta magsarsaro mo kanya? Uy, nagsiksikan. Oh my God. Di na arak ko! Man! Ano ka simbang pagbagat? DJ Dalan! Ada si Marano kanyag! Kat anya, Hinaras na ka! Inarikap na payagraman! daytan tumat ngamin. Imbagakan ka asaan akas tati panagkawkawas mo. Ngam kay kayat mo mat ngamin. Takas laka agpatpatyarming. Anya nga ita? Ay, no di kakadanga. Ulitak manan nga ibagakan ka. Agkawas ka iti umno. Tapno di kanto mairubo.
Agpapan dito'y balay. Agkawas ka iti umno. Agbain ka mat kadagiti anak mo apasig alalaki. Agbalbaliw kan. Tapno saanan ang maulit, tipan nakaharas mo. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao, ako na. Agkawas ka iti umno, tapno di kanto mairubo. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan. Insurat para ti radyo ni Elena Nudo. Kennedy Timot direksyon ni Teresa Kalay. Musika Ken Computer Recording Technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ngestasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Kas talatibyan! Ket ita! Adto'y ti pakasaritaan, anaa daw iti pagsasao, ako na! Liklikam nga anderen ni mister mo, tamangan no agbalatag tumitlakan ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan! Inkagsak do na! Nakatugaw kakit din! Ha! Nagmayatan tibiyag mo? Paginanaanak ka di, bakit? Napambannog ang nagkiwkiwar iti siminto iti aldaw. Awan nga rod paglutok! Yuray mong tumit ngamin kanyak ti panagsakdo. Kat mabalin mo mat ti mapansumakdo. Ha! Diyan kaya ti lumabas-labas di ta kaaruba? Kumpurminto man ang istoryaan da kanyak. Anya ko mati istoryain da may papankan ka. Ay na yung kakidin sumakdaw. Husto daytan apa na ginanam. Punuam jay do adram, tapag digos ko jay da duma. Unayan ti kastoy abiyag. Kagap-gapo man nagtrabaho iti construction di ta maar-aramid arangtay. Ita, agsakdo ka manan? Ay, awan nga rod. Nagsakitan to'y bagbagig. Ay kat, ni bakit mo ngay? Diyan mo di namat kaya ti rumuar. Ay, amukon ti makagapo. Anya ti makagapaw manang. Istoryaan da ngamin, anak ang ngiwat di asawam. Ay, agasam man, mangagpay ngamin dagiti kaarubat ti panagniw-ngiwat na ken ka. Mangag aya. Ay, katuan. Kasla ada mikropono, jay ngiwat na. Ay, dahi nga ro ti problema kini bakit ko. Nakangiw-ngiwat. Hoy, Efren! Ah, Payag kan ngagsak daw! Ay, umaya kung bakit. Umayain. Kabutang mon samat ni bakit mo, Efren. Maminsan lang nga ayab na ken ka, ang nervyos kan. Jak tupay mapan makichismis di tarwar. Si kakit din ti makichismis, liman lalakyan ka. Ni manang kumat ti kinasarita. Oho, uray man. May samo day di ang manang mo at chismosa. Tugawak mampay. Oy, 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 oy! Anyang agtugaw? Ingkapay sumakdo. Kunakmitken ka, apunwam jay duadram. Kaya't naksamot na napatayan bakit? Oho, madamdamakan ton nga ginana. Di kalamasyan kanyak mait. Apay, si kalaang ay tinabannog. At adapay anabannuga ka, tanagado tinaramid ko dito balay. Siyak tinaglinais. Siyak pa'y tinangasikaso kadagiti ubeng. Nagado pa'y tilinabaan. Lahay na kung sumakdo. Mangrugi ka man na sumanaom. Good! Nangagmaw, di pa nangungungat ni Juan kinila kay na. Ay na, wala na. Naglawag anang ko. Ay, kaasimot ni Efrain. Inaldaw mo ten ang aungaw-ngawan ni bakit na. Ay, permi nana. Uray bigbigat, sakbay asumrak iti trabaho na ni Efrain. Ung talata ni bakit na. Mangagyumot gayam, nana. Ay, katuan na. Uray adda tultulang kaun. Mangagkulat ta. Kansaan la asyak ti makangkangag. Uray dagiti kaaruba. Ay, naka-full volume ngamin jangiwat ni ipag ko, nana. Eso nga muklatan no anya ti makagapo ti pagngaw-ngaw-ngawan ni ipagmaw.
Ay, kas kumaitian niya, nana. Kwarta, kan naglaing nga agibaon. Ay basta, nagaduwa sa una. Kaasimot ni Efren akabsat ko. Nakaul-uli mag-atao. Angam, kas di aklasit babae, tinaasawa na. Kunada nga raw, nga dakanukot ti karmadagi ti kakasta misais. Anya ngay nga ta, nana. Ay, nagpudot dito yung construction, paray. Urayak lang maulaw nga, kiwar iti simintaw. Ay, uray siya nga rod. Isong aglinong tayo mampay B8. Ay, makita na ta ngay, G-Boss. Ungtan na ta. Eh, Ha? kasla dagriring nga silpon ah. Tinsamot silpon ko. Ay, kaya nakabulsakan ka. Nimot misis ko ti umuawag. Ay sus, anyaman nga tanti bagana. Ala, sung batam ki di adagusun paray. Wayne. Hello, bakit? Apayagi mo yung bati di pagbayad ko iti kuryentay. Kita man, pinukdan da tayo. Awanan ti silaw tayo ito rabay. Ayun, gaya man niya. Nalipatak nga yung bati di pagbayad. O sige, bakit? Itad ko inton madamdama. Ha, sigurado lang. Wayne. Babayain tan eh. Madama ti trabaho may. Paray, sinirmunan na kan sa ni misis mo manay. Huwag nga raw. Di pagbayad mi ti kuryente. Ay, ayan nga ni boss. Adda ije alinong. Nakatugaw nga agmanman daw. Agbalyak man inton madamdama iti pagbayad mi ti kuryente mi. Ah, Narigatan ti masirmunan. Nang tudak lang arudan iti pagbayad iti kuryente, agung unget kalata. Kasano? Eksakto met a pagbayad iti kuryente ti inyawat mo kanyak. Ayan nga iti pagbayad iti danaw, internet, kan paggatang iti bagas. Awan bagas tayon? Engka kogtaran di pagbagasan tapno mamati ka. Ay, unay mo't daytan, awanan ti kwartak. Oh, di kanto mga min agbirok iti sideline mo. Pag sideline ninak, kat mabambanugak lang arudan iti trabaho. Kat kasanungay, kurang met nga raw ti awat mo aswildom. Ay, unay ti kastoy abiyag ko na ya. Ay na, saan ka nga agsenaya kasta? Ta talagang awan bagas tayo. Manang, Wan, amo ko no apay nga imay ka dito'y balay, Efren. amumaw. Wan, nangag ko inong tan na kamanan ni misis mo. Amok nga awan bagas yaw. Nangag mo? Ay na, saan la asyak tinakangag? Nangag ti entero akaaruba. Ay, kababain. Ibabain na kamot unay, jay nakangiw-ngiwat nga asawam. Ah, Na, ay, Nagpayagan ka ay! manang, pabuludan na iti bagas. Darasan tan eh. Agungat man ni bakit kahun? na, unay matan abutin mo, ading ko. Ay namanang, naungat ni misis ko. Ang mga no ikalkag na kanyak di kalup ti kaldiro may no jak agawid adagaws. Ay na, bagas manen tiga po na abugbog kawan ni Joan nila kay na. Ay, nangag mo matnana. Kanuagin na si Daglang ti balay may kada Joan. Sakpay kat din ti mababain. Kasta ay at talaga ni Joan nga ipagmaw. Jakman amo nana. Saan mo takasta ide? Karimwaran at ipudno agalad na. Dayjay mat nga ading ko. Kabuteng na mo di asawa na. Iso malagayam ngong ungtan nalatan. Ay, sakpay kit di ti maruruden anana. Ti amok kat awan mat puli mi nga under disaya. Ay, nang taw-tawidan nga tani ading ko iti kina-under na. paray. Anya nga tabalon mo. Ay, di mo man kita-kitaan. Ay, ibingayan ka dito yung balon ko si Dan ah. Ado nga minti pabalon kanyak ni misis ka. Prito alamas. Aya, ay, ikanak man nga raw tan eh. Awan si daag. Labnak ngamin ni misis ko pare. Iso nga ado ti ipapabalon na kanya. Imbagkan ka ha? Talab na ka ni misis mo.
Lab na lab, pare. Saan lang basta lab? Apay, sika, di nakalab ni Mrs. Mau. Saan sa? Uray lab? Saan? Awan san ti lab na kanyak pare. Ay, pagkunam ngay may. Kasano? Unget nga unget kanyak. Kaya't mo sawin, nangiwat ni Mrs. Mau. Ay pirmi bigat aldaw malem uray rabi nakangyungiwat latta. Ay, sus kaasi ka karon no kasta pare. Ano maminsan? Kaya't kunti sumuko. Ay. Di ka man. Sumuko mo't asasawam dita. Malika din. Mangalakan iti si Dagtap no, mangantaki din. Awan man tan eh. Inna po'y lang ti balon ko. Nala, pagbingayan tan, no, anya ti adda. Amom ni Juan. Apay nana. Ay na, nurumwar di tabalay da, kaslamasin sinay. Saan ngagbayag? Ay na, kasano kat mabain. Mabain iti anya. Mabain gapo iti panangungungot na kanila kay na. Amo na magayam tiyag baing. Jak tupay kaalaan ti ugali day dyan nga ipag ko. Wan nga raw. Saan kayo umot ngagsarsarita? Talaga nana. No agtungtong kami, amangan no maipungot ko pa Narigat no kastaban asang kao. Mabainak lang amin ka ni ading ko nga friend ka. Na. Dayjay man ni ipagmaw. Mapansya mo gumatang dita kantina. Kitaan nyo Uray amu na nga data dito igit ti kalsada. Di pa'y tumalyaw. Ay, kasla day stipnik na. Kasla na isiminto jay tengged na. Kunayo nana. Nasaya at kasimangpat ka ni friend. Pangasim ka di bakit dinaksir-sir mo ng tanabambanugak. Inka man bagbagaan ni manang mo. Tapay manain. Uray day bakit ako namlan no asino ngagsasao. Ni Nana Charing dayta, nabayagan na kaaruba tayo. Ha? Di ko nada siguro. Jak amo asyak tikat katawaan da itay rimwara. Tapay kumakat katawaan da ka. Agmauyong da siguro Amangan mo't no si kati agmauyong. Tapam makat katawaan da ka. Ang auray saan mat. Isukot ajak kaya ti rumwarga po kadagit atataw. Nagmayadan di agtugaw dito yung kutso na tugaw. Sa munto iparabaw dagiti sa hakam. Nagmayatabiya. Oy, Efren. Saan ka ngagtugaw adagos? Tumakder ka? Nabanugak ko nakmat. Tumakder ka kunak! Uray anya ti aramidam. Saan ka tumakder? Di na kon mapatakder ita. Kapo iti panog ko. Ay, inak man langan maturog. Hay, Efren! Nagsapa ka na maturog! Ingka pa'y sumakdaw! Efren! Agsubli ka dito! Sino nga iti maibaon ko ama pansumakdaw? Nakaturog mo tin ni Efren. Agmay-may sa akin. Kapilitan ng asyak ti mapanagsakdaw. Sapay malamon. Ay, agtugtugaw man ang dagiti tismo sa ditay igid. Siyak tumanin ti pag-istoryang anda. Joanne, apay asika mo tinagsakdo ita. Nabanog ka nun ni Efren. Ay kasano, kat di mon samot paginanaan. Kasangsangpot na pa lang ijabalayo. Ibaon mon adagos. Saan mo't amanang? Anya saan? Kat numangmangag mi nga uray mo labugkawan. Ay naman ang lailok laang dayjekan ko na. Na, adda ayamot kas jay aklasit lailo. Tilanto mga min pakibibiyangan nyo. Ay, gaputakabsat ko ni Efren. Nasakit mo tinakam ko No saan anasaya ti panang tratom kan kwa na. Di mo matong taong tan akas laubing jay kabsat ko. Ay na, agawid ak manlangan. Sige, papagnaan na. Tanadagsan da ito awid ko asa nga timbada na. Ay, Joanne. Aguray ka denggam da ito ibagak Liklikam nga anderan ni mister mo. Taamangan no agbalatek tumatlakan ka. Ha? Awan nang nangagkuha kasta. Ni Matjuan dyan nakita ka si Macdaw.
Ay na, tata. Ta nakaturog ka nun ni Efren. Kabaalan naman gayam ti sumakdaw. Sadot na laang. Anya nga itimbagam kan kuana. Ay kat binagbagaak asaan na kumangan anderan ni Efren. Kahit anya nga iti kunana. Kunanakit din at tila pakibibiyangak. Ay, natangsay ta talaga. Ay, tata. Ay, dumteng to ti panawan nga aga pa kamin to. Ay, saus. Nariga at no kaapa na ti ipag na. Ay, no saan na arispetaran ni Efren, kanda kami anak kaikamangan na. Ha, ipakitakmot kan kuwa na ti kinatigre. Naglaingan da ito yung Efren. Ta siyak amin ti pinagtrabaho na dito'y balay. Siyak ti simakdo, siyak ti nagluto, siyak pa'y ti naginaw. Ha? Pulos man la adi bimangon at timulong, ay agure ka man taringa. Ay, Efren! Agreeing ka man? Efren! Tagur-urok lat na. Ay, gungko na. Efren! Efren! Hoy! Hoy! Na, tapinig sana kid din tinagurok. Ha? Ay! Di na kon patrugan ti salbag. Daytoy samat tan ti karmak iti panagniw-ngiwat ko kan kuana. Nagmayag titurog ko iti rabi. Ay na. Ay, nakaturog ka na saya. At... Nagpigsa ti urok mo. Ay, naguro ka kaya, mate? Kawan, jak to pa'y nakaturog. Napuyatan gapo iti urok mo. No, amam ti ang ngiwat. Nalaingak mat nga gurok. Balang-balas lang, bakit? Naa. Tauray nala ikatawa. Kasla nakaragrag sa kapay. Kastala ti biyaga, bakit? Hala, itimplanak man iti kapik. Pasurutan matan iti pandisal. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Liklikam nga anderen ni mister mo. Tamangan no agbalatakem ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Kas talatibyan! Kit ita! Adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan mo nga aramiden? Ti saan mo akayat nga aramiden daken ka? Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Oh, bakit? Talok nang ka din, Gisida na karni ti manok. Si Kamot, di ka lang nakapilin iti tiniliw mo ang manok. Nagtangkan mo ti karni da ito kawitan. Ni, makapili akpay aya, kat amumot ang manok ti karuba tayo dayta. Tinukmak lang itali mabas iti sangwanak. Nagrigat nga amiran. Malumton inton mangan tayo. Mabis-bisi na kung kay. Ayun gayam, naibus ti layakan marunggay. Ay, anya ramraman na ngayon dayta, no saan mo alayaan? Di ingkagpirok iti laya. Di mo kunan nga subli akmanan iti ayan ti karuba. No sa dino ti ayan ati layakan marunggay, di iso ti papanam akaruba. Lakay, inka mang kitaan no asino jay tataulan ti aso ijerwar. Kat mo taul mo't ataul day jay nga aso. Kada lumabas, taulan na. Inka nga rod kitaan, taagreklamon tumanan dagiti tattao, abaybay ang tayo day taaso tayo. Agkama nga min kadagiti aglabas. Sige, nakitaan. Yakat naminin day tanga aso na ya. Ay, imbis ang makain anak kumamot ti tao. Ay.
Hay, Brunei! Ay, ni mat pare Mario day jay tatawan na. Hey, Brunei! Pare Mario! Paray. Ne. Apa nga pare? Tinukol mo matanday ta sa nga ti marunggay. Ay, una yan. Intarainan. Ay, ni pare Mario, ti tataulan ti asaw. Agal-alang amin iti marunggay. Ay sus, nagpakada kumaatap no na itali jay aso. Tamangan no kagatin na ni pare Mario. Kasarita ko mga road. Ang amin din nakita nakita. Isu aday jay. Intaray na ti tinukol na asanga ti marunggay. Binutbutong mun sa mga amin. Apay kumangay abut-but nga ek. Jack mat iparit nga agala dagiti kaaroba iti marunggay. Ngam ipakada da kumamat tapno maitali ni Brownie. Ay, sayang dyan natukol ang marunggay. Bayamon bakit? Barang imulan ni pare Mario. Katsaanan nga umay mangala dito'y balay. Sabagay matkit di Sapay ko mga rod taimula na dyan sa nga ti marunggay ang tinukol na. Ne, nagadumot nanday ta inalam ang marunggay lakay. May saasa nga? Intaray ko na ito. Nakita nak ni Pare Toryo. Kat, apay ko mano nakita na ka? Ay kaya sigurado nga agunget Para marunggay lang agungutan. Kanya para marunggay lang. Tinukol ko pa tay may saasanga na. Nagparutak pa itilaya. Anya? Ijay pa'y tinangalaam itilaya? Kinodamo mula ni bakit na. Dandanin maangar di lutlutok akar ni ti manok. Di mo istoryahan iti kaaroba ang manok ti sidata Taapay manan. Kino manok pa ni Pare Toryo dayjay. Anya? Puunay kan? Nagapumot gayam kadakwada dayto si daan tayo. Kasano no maamunda? Isong aro dadi kag tagtagaray. Kasino nga na tinangparot ka dagito yung ulak alaya. Sapay nagado ti pinarot na. Adda pa'y tugot ti saka dito. Ay, ason! Dumawatak man iti layam. Ay, wala nana. Mangparot kayo laang. Numano ti kasapulan niyo. Ay, may salaang. Pangrekadok laang iti sidaan me kanila kay ko. Sige nana. Mga lakayuratan. Jak iparit taadumot. Jak lakayat dagiti daduma akaaruba. Tabas tagala dalatan adidaman lagpakada. Ay, adaya na nga lakadag iti mulam. Adda nga rod nana. Kitain nyo. Naglalawa at tugot ti saka. Wan nga paisaw. Ay, akin dapan ngay kadagit ha. Ti pakadanagak nana. Numaira na nakabulos di aso may. Ang mga nukagatin na ida. Ay nagrigat ti makabasbasaw. Ay, wan Sika nga akin aso ti mangipaagas. Wano mangipa-injeksyon iti kinagat ti aso. Talaga anana. Iso ati kayat ko laang. Ipakadada-kada kami no umay daagala. Ay, wan Ay, wan gayam. Di mo ibagbaga Idi na minsan nga aldaw. Nakitak mo't ni Mario ngay may nangalay ti marunggayaw. Huwag nga rod nana. Tinukol na pa'y didakkel asangana. Amangan no isukit din tinang parot iti layayaw. Ha? Ay, pindaan nan samot amin na nakaaruba. Apagalaan iti komporme. Anya nga tapay ti kayat da nga alaon dito'y balay may. Aladan nyo ngamin Tapno saan da basta-basta makaunag dito'y arubayan nyo. Sige nana. Ibagak man ngagpay suday takin nila kay ikaw. Ay, maruam da kita akaaruba. Basta dalatan sumrek iti solar ti kaaruba da. Tapno agala da iti kayat da nga alaan. Lakay, ni mo turyo akaaruba day ta lumabas. Apay. Kasla da birbirukan na. Kaya ma. Di mo ipadlaw akit kitaang. Pare Mario.
Nakitam jay manok ko akawitan. Ah? Apay ko makita? Amangan ngamin nulim mabas dito'y balayaw. Ay, kwa. Awan nakit-kita kakawitan alim mablabas dito'y balay may pare. Ay, kasta ka day. Sige nga Rod, labsan kayo pa dito. Tayo nakman birukan. Nya, makitam? Diyos to dya ko nak, abir-birukan nan dya kawitan da na pukaw. Sin batak may. Adapay ka nabati akarni na adya kawitan. Bakit? Adapay ulo kan payak kan adapay tay karay kay na. Ay, kumeta. Malang arot. Hindi naman nagkilaban. Medyo mabisina ko. Awan na talaga, bagat. Jack, mabirukan tayo kawitan tayo. Binirok mo, hindi ta kaaruba. Pinindak amin nakaaruba. Awan latta. Awan nga rudan Sindada siguro. Anya kat dagitan nakaaruban aya. Agaramid kan sa iti alad to'y arubayan lakay. Ayun nga paiso niya. Sige, tagarami dak. Ay, da kayon sabot kinilakay mo. Ti pagsususpitsaan dagiti agasawa at turyaw, ang mga alay ti mula da. Anya, da kami. Di dala nagbainan. Apay ko mapagsuspitsaan da kami kat inosente kami. Ay, talaga saan na da kayo tinapan nagalay ti mula da? Saan? Apay ko maamapan kami agala kat amumi mo't abasol ti agala iti saan mo akukwa. Saan kayo ang nagalala iti mula da? Alaya? Manumatlaangan nga iti laya di ta kantina. Sagli 5 pesos. Mapan kami la gumatangan awan layame. Ay, kat marunggay-ngay. Ay nanana, amom ayangag sidsida kami iti marunggay. Aya? Saan man ngagpabasol dagiti nga agasawa? Ay, kat no kunada nga garamid da iti alad jay balay da. No agaramid da. Agaramid da laeng. Agaramid kamin tumeng. Tata, mangpo kanak man iti kawayan amulam. Ay katuna, agala kalaeng. Adu matimulak akawayan. Ay, anuam aya? Kuha tata. Agaramid akman iti alad. Ay nasayaan mo agaramid ka iti alad. Tanay, adong dagiti kaaruba. Basta adalatan sumrak iti arubayan. Katagala da iti kay kayat dang alaen. Ay, wan nga ron tata. Da ito'y bayog akawayan ti alaem. Tanalaglag da. Ay, sige, tata. Ay, nadabag mo ka din ti istorya da dito'y lugar tayaw. Ne, anya ngay day tata. Ni Mario akarubab ti suspit sa dagiti tattao nga agtaktakaw ka dagiti dingwad. Ne, nagkuna tata. Ay, ano ti bang ibagbaga? Ngay suda ti agtaktakaw ka dagiti dingwad. Ne, nagkuna tata. Ay, ano ti bang ibagbaga? Ay, ibag nga ron Tasaan da kayo at tinakawan? Ay, kinapudno na tata. Mapukpukaw di manok mi akawitan. Birbiro ka karod. Dinamag ko ni pare Mariaw. Nagungot kit din. Ay, marwamdan. Adaw tinatakawan ni ti manok. Ay, nagmalas mo ten. Tada kami pa iti karubada. Iswa sige. Aladam ti balayaw. Lakay, kita mo? Inunaan na ka ni Paritor yung agaramid iti alad. Aywan. Makitam? Ay, plan wag pa lang mararamidan nan. Di agaramid ka mo iti alad tayo. Alangan matakawayan ti aramidan nga alat. Ay saan Ibaganan to, agtutulad ka. Ay, inak to man nagkita iti aramidan nga alat. Bakit? Sige lang kay, anusam ti agaramid iti alad tayo. Dandanin malpas, bakit? Ay na, iaramidan mo't itiri daw na.
Ay katun Katno kayat mo, di automatic ti aramidag. Magtanda ka man. Kawayan lang aramidem nga otomatay. Ha? Ala, ingka nga rodan gumatang iti meriendak tanay, itayak pa'y amabising. Ayuang gayam. Di ta kanti na gayam ti papanak. Nalipatak mo to. Apay, sa dino ti papanam. Di ta kanti na, nana. Ay, napintas di aramiden nila kay mo nga alat di arubayan nyo Kawayan lang, nana. Ang bayat, ti panda ka aramid na. Sigurado asaanan ang makaunag ni Mario amang alay ti kumpormay. Nana. Ay, ni. Anya jar aramidin ni pare Mario, nana. Ay, agar aramid mo ay ti alad na. Agtutulad. Ay, bye-bye ama. Ay, asino nga'y matimayat asumra ki arubayan da. Kat awan mo't pulos mulmula da natang. Kan awan pa'y tarakan da. Baybayan nyo, nana. Sige, labsang kayo pa. O bakit? Inyo ti panagkunam iti inaramid kong alad. Mayat. Anya mo't day ta inaramid mo, Mario. Kasla pagsungrod mo't nagita kayo na. Apa iti kayat mo kawayan? Di baganto ni pare Toryo at tultuladak ida. Mayat da ito itaurig. Napan mong samot la pinidpidot dagita kayo. Ay nan nagado iji bantay. Di mo pa inurnos. Basta intoggal mo lang taditan. Apo, basta dama ko na nga alad. Ayusin. Nalawag ita kanya kon bakag. Mapagsisilpo kung dagiti paspasamak. Anya ti kayat masawan. May sala ang atao tinang takaw je kawitan ta, kan jay nangala iti laya, kan marunggay. Asino ti suspetsam. Day jay Mario. Day tamot ti bagbaga dagiti kaaruba lakay. Nagaramid pa'y mat iti alad, akaslad da matakaw iti balayda. Kasta nga ro dagiti adda aramid da amaday. Kabuteng dati bukod da nga aniniwan. Padasak man mat atakawan ida. Na, anya ngay kumatimatakaw mo kadakwada. Ah. Awan matarakan numula da. Ay una niya. Sige, agluto kan, bakit? Kun maditi pampanunutom lakay. Kasanong agluto ak ngay kat awan mat pagsungrod ka. Mapanak pa'y lako mamangayo di tabantay. Ay, eksakto bakit? Saan kayon amapan mangayo? Agrelax ka langin dito'y balay. Ta isang pat ko tipang sungrud mo. Ay na. Nagmayatan na pagsungrud da gito'y naalak. Nag-atidog akayaw. Nabilag apirme. Iawid kun. Partakak. Tamangan no sumangpat da pare Mario. Addan pang sungrud mo, bakit? Umayan ti sungrud. Ay na, aldawon lakay. Awan mo't lat pagluganan tan at tricycle nga gawid. Un nga ron. Mabis-bisi na kon. Unak mo't ngamin kan ka narigat ti agudong no aldaw iti palengke. Kan narigat ti aglugan. Ado ti pasaheros. Itaya ko'y apara. Awan na. Labsan na tadagita tricycle tadamot itulod da pasaheros. Sapay nalipatak pa nga inlak diri daw ti balay. Kanag mo na ya. Kaya dami alad tayo. Jay alad nga inaramid mo, gunggunam laang basit na tumban. Ay nalakay, nagrurub-rub da ito'y kinayo mapagsungrog. Napagburak na adagos da ito'y lulutok abins. Kat balatong matisidaan tayo intong bigat bakit? Pagangren na manang. Kakaisuna nagaduti kayo apag sungrud mo. Apay, nangalaam kadagita asong raw. Lakay, ayan nan ngay dagiti alad nga inaramid mo. Ayun. Apay nga awan matin tinagbatay. Ay, asino nga tati nangala? Tinakaw da nga tan-a. Ay, agalwad dyan nagtakaw. Hay! Asino tinagtakaw iti alad nga naramid ka? Saan kang agpukpukaw, kababain? Ay, nagdiding ng rantaw no kosta tiramid yaw. Ay, Mario! Ah. Apay ka ding agpupukaw ka.
Anya ti problema am? Tinakaw na kid din, tinaramid ko nga alad dito'y balay may, tata. Ay, daytan ti kunkunak. Anya, kunam, tata? Saan mo nga aramiden? Ti saan mo akayat nga aramiden dakan ka? Ada ayamot inararamig kaw. Ay, kat no nagalala ka iti manok ti kaaruba. Huwag mat nga agpaisula kay. Agtal na ka, mamay. Ay, nagala ka iti mula dagiti kaaruba. Asaan ka nagpakada? Ay, nay, awang kasta nga ramig kaw. Agdala kay. Ha? Diyangay mo't marunggay da pari turyo at tinukul mo pa iti dakil asangana. Agtal na ka kunak, nay. Ay, kastala ti biyag mariaw. Marik na mat ita, tirik na ti matakawan. Iti nagrigatan. Nagrigatan ti sabali. Ingkakatlaklakaan nga alain. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao, ako nana. San mo nga aramiden, ti saan mo akayat, nga aramiden daken ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.